यलो नेवा समाज या नापाङ्गु पलिस्ता दि याचोले यले ज्याजो जुगुदु बिबा जुगु ज्याजो उलेज्या उप प्रधान ऋषि शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह याना दिगु ख को जात ख व फुक जातले यो चाहिँ प्रतिनिधित्वमूलक याना चाहिँ थो चाहिँ यसलाई नेवा समाज वेक पिन्छ चाहिँ डेगा दिउलु थो गठन याउलु थो गठन यानको सिमी मुख्य याना चाहिँ झिसा स्वयमा रहे छुटका रासा जिउ थो जु गु समाज ख वो समाज चाहिँ जीवन्त याको लागि मकटेको लागि झिसा चाहिँ या माउदिया चाहिँ उकी चाहिँ झिसा चाहिँ विशेष ध्यान चाहिँ बिमा ठेजोंग जिसेगा छिबिनी वो गु गठन यावयु छिबिनी गु उद्देश्य ख लक्ष्य ख वना थोया समाजे थो येलो नेवा समाज चाहिँ समाजे चाहिँ गु छौ चाहिँ झिउ चाहिँ पहिचान ख भाषा ख झिउ चाहिँ रीति रिवाज ख थुबी फुकेस त चाहिँ मग्यो लागि मेपिन्छ उयालाई याफै मखोठो थोला झिउ थपिन्छ समाजले दुनिको चोपिन्छ उकी चाहिँ गतिविधि थौ चाहिँ ध्यानै पढेना चाहिँ झिसा चाहिँ थौ पहिचान थौ भाषा थौ चाहिँ रीतिथिति संस्कार चाहिँ उही त चाहिँ जीवनको या चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ जिउए जिउ कारण हेर्न चाहिँ थो यलो नेवा समाज हो छिपिन्छ चाहिँ गु छौ चाहिँ फोकस त चाहिँ स्क्याटर्ड गाह्रो नि हो अलग अलग जो खासे अब अलग अलग मुखी छुट्याए वे मलाई गाठायो गु सन्देश बिहा चाहिँ एकता यालाई चाहिँ छिपिन्छ चाहिँ यान दिउडु ज्याजोले बागमती प्रदेशीय सांसद पी रघुनाथ महर्जन रामकृष्ण चित्रकार यलो महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्य लगायत यलो नेवा समाज त पलिस्ता दियाचोले पिन्तुना देछना दिगु ख ठो समाज चाहिँ जिपिन दुठायो जिमसेन विचारे नाचनु दो सायद छु लिपा चाहिँ हाना जिपी सदस्य टुडे मेम्बर डेटा जिपी लाल चित्र जुया चुनु दो एजुने ठो समाज चाहिँ चुना छिपिन ग्वालियर लागि छिपिन चाहिँ अपटेबाट जनाना या न्यौ छु चाहिँ छु थन महसुस जुन लाग्छ ठो सोनिटाले झिसे झन्डै झन्डै छिउ 75-80% उगटे ना चुनु थी ठोस फंडी गले फुक जगना छिवे खा उबले टाइम में मतलब आ थंगरे चिरो जो छो पोथे काटा तक ना छिसे चाहिँ म्यो पिके चाहिँ बना चाहिँ फोन मा परिस्थिति चाहिँ बोला तो छुजा जोर यो खा चाहिँ छिसे चाहिँ दुन्दुला नासे चाहिँ वाचा माथे छो मतलब हामीले सोनी गले छने 80-90% चाहिँ थन्छो जगला छि मेवाटे वे जगला खा आवया छिसे चाहिँ उले जिउ उले जगह चाहिँ जिउ के अधिकारी छिके जिउ चाहिँ अधिकारी छिए नामे डुपटी जगह त आठौं कुनै चाहिँ बिस्तार जुजु हो आ चाहिँ छिसे चाहिँ छु चिजेर छु स्वास्थ्य दतिया लागि न छिसे सु व्यक्ति बनु या संस्था हुना चाहिँ छिसे ओके लागि चाहिँ फोन मा उडाला आउने वो परिस्थिति न बोल्न रही चाहिँ छिपिन चाहिँ थोचै दि टाटे जो येले चबी सकल नेवा दाज के ज पिन्तना जी यो पिन्तुना तन त्यो छाछा जो जित तस्को खुशी छु अर्थ न लगे जा चौ भाले ठोसे थाके एक वर्ष नि जी मंगले नासा चोके ठुकै पहिलो दिन यो शुभारम्भ यो उद्घाटन या अवसर जित प्राप्त जुल उबले जी बागमती प्रदेशी में उद्योग मंत्री हिसाब वो सौभाग्य जी जित प्राप्त जुल थौ पहिलो तो स्थापना दिवस है न सौभाग्य जुया सिक्किम त हिन्दुना जो छायो वो अवसर जित मिले जुल ओके लागि जी हानस को यो आयोजक पास्कुन त सक निवादा किंतु जी यो हानस को दुनगलंसी आभार व्यक्त दिया चाहन्छु तो नापाको परिस्थिति एकदमै लेट आमाको खुसी गति सक्छ लागेन
हर्षित दी सबैसित यो बधाई हो शुभकामना चाहिँ देशना चना र नापाङ्गो दि गो चाहिँ भव्य ढङ्गमा चाहिँ जसमा पोगिरा सफल जुल 1 वर्ष त्यो दय छिसा चाहिँ यो कार्यक्रममा या ढुगुन डुयल निवास समाज अत्यन्तै आवश्यक छ जी इले बिले ढाना जना छिबी चाहिँ छौ हिसाब अठैन ठबे संस्कृति हिसाब हरेक हिसाब चाहिँ सम्पन्न नेवाट अहिले नेवाटे धुरिन छिउ चाहिँ त्यो जाति छा फरक जुनले चाहिँ त्यो छिउ चाहिँ नेस्तानी ठिटा काटाइ छु नेवाटेर चाहिँ छौ छुट्टै नापा चाहिँ राज्य ठे जुल नेवाटे अहिले वो धुरिन ठिठी जाति डो वो जाति धुरिन चाहिँ विविधता डो छिउ भाषिक रूपमा छठा डेफु थायो हिसाबमा चुन्यु छठा डेफु तर चाहिँ छिउ चाहिँ संस्कृति हिसाबमा फरक पेसागत हिसाबमा फरक अनि चाहिँ म मौलिकता डो काट्न चाहिँ छिउ छौ चाहिँ नेवाटे दुनिन हाना चाहिँ अनेक विविधता डो काट्न चाहिँ ठिठी जाति डो हिसाबमा येलो दुनी चाहिँ छिउ चाहिँ 21वटा जातीय समाज न जिसा डेगाटेडो अझ वस्य अपन जाति र चिठा चाहिँ डेरोको अवस्था डो तर त्यो विविधता दुनिन नेपालले चाहिँ गठे विविधता डो व विविधता नै एकता डो ज्याचोले समाज नाय विनोद ताम्रा कार्वन्नुको नुचे नेमकुन समाज ज्ञान वैचंगु जाखै बारे जानकारी ब्यातिको ख येलो नेवार समाज येले डुगु ठिठी जातीय समाज छठा मुना छदी छपौ जुया दक्को जाति समाज या ठठगो नख चख तजी लजी या त मका टेगु ठठगो जाति उठान याना ठपिनेगो भसिका लेंगा टेगु ताटुना पलिस्ता जुगु छगु संस्था ख ठुगु समाज या पृष्ठभूमि स्वयंगु खसा नेपाल सरकार गुदी विधेयक हवले उकिया विरोधे दक्को जाति समाज छठा मुना जाजो त याकुगु ख उकिया लिजो कठ गुठी विधेयक लिटका मालावला यो नापागु पलिस्तर दिएको चाहदिम अनि म चाहिँ उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री त दके नापा लसन नापा भिन्टुना देशासे वेक कार्यकाल एकदम सफल जीमा पूर्णिमा एकदम भिजीमा धैर्य मन्टु से थन छायादेवी तक्को सकल मुपा लगायत सकल दक्षता न थो जाजोस लस्कुस या नाचना लस्कुस येलो निवास समाज नापाङ्गो पलिस्ता दिवस भनेको ज्याजोले ला मला मढासे अमूल्य ई बिया झाया ज्याजो तालाका दिपी सकल विशेष पहा सकल पहा नपा थिथि समाज नयाँ व प्रतिनिधि जुपी ज्याजो तालाका त वालियाना दिपी मञ्च व्यवस्थापन भय व्यवस्थापन यहाँ दिपी था बिया वालियाना दिम कुमारी पार्टी पालिस ज्याजो सुठा लाक न्याके निम्ति उद्घोषक जय दिमो संजय राज उपाध्याय अठे सकल पत्रकार फोटो पत्रकार जिपिन्द्र एको सुवा नेपाली कांग्रेस ललितपुर जिल्ला